Merry Christmas or Happy New Year on Wewehn melel men pompe koros nan sampa wasama kom gatin kat selia men bil pato to ran maun Christmas o bil kabaka pona tel mauro bil share kisa iran masanen coat me bit sambong wet kabor ke me child katin but patro the kat na week sampal me saulang nan samba koroskin waunigi pwegi within Christ. So nambarang ko na pata nan week samalaro imurakis kosaya mebit Christmas. Christmas maso irailakan mawiyata holiday wa toke kotakan pwegi irail saulang kan Christian the followers so ni taweng Christ kan arail bilmen Christ and yang sansal nan sampung wat irailar katan ki Christmas so Christmas at matan ki Christmas the adwa a moment tamne the moment elelu anso me armas me bil solan so solan rakos ko ya Christmas iwana lap o popular nan wasa oros across the globe do Japan sambabon kia woken mwe tuan Satan akan ururana anso when begin pichi child so imur kita sengkamen po ikilam turun aramas rakanda X mass okay do it next yala Christ Christmas we will get Christ mass what ki kauta kong Christ or mak child so lang pa next yala Christ a Christmas sola kacabong child we child ban okay mo dan study gi mongi tiginan so tamis Christ pudi radiara tamakai de kinan sampongat a bong komo yo ngoy aban pilwiata turna kamayo purpuralana history rabrabagi naundan menya sampong apnia chaipan batak chapuk sarau chaika wewegi pwege Christmas ong nan ligi kan te nan wasatuoto and so what a bit snow ape achaiba watak story in Jesus akatun got to pong me pudio slaban sipkan me ban present sila ni rail sipakan okay atron lang ang kauno ko parang rail so moment chaiba watak puksaraw chalari wrong nan season what turn sign magcheka kamelelegi makraiso jay butinan sampongat awas chur ongya eschno kasambal nan menia sampong ab kechel yang wauneki og jay pokata sampong wapo ian imechelan lar ab tami men wato mechelan ko sampaligi ibutin Christ na child more okay muna iban todo la iban data kapakat o welcome malkan me kotstar malkan me banbil ewong ya mur chai kapakap o meng siyo wakot kaun labalap kalangan en komwi kap nga maramu saraw kalangan kapengi ang komwi anso mau gazet kom gatin muitong yang kap leo patodo bil ewong korus ya kan me banbil puligi di sapul morael anso posen kak payaw dot kupana sapul mo masan kom gatin release sapul mo kapai sapul mo bebol mayaw nan ngenen sapul mo kapagapag korus ya kapakapol lord mat more pan sa kawela anso momi anso mau koros mo kom gatin muitong kom gatin masani nani broi sa kriya sa kuno sendergan malikia tiupanokan kangka kela ka manaman kit nituanat wewe kemaranen kauno korandor main kot ranen kauno korandor kamu bangkaten katto kompangkaten sansalla kompangkaten ale sapul momikan tebil ranen kauno korandor metoke amanaman kit ranen atpan mela kamu katen mangi to clock awa anso ran sompong par me pingo bangkaten kasani yang amanaman so ranen kauno korandor so takit weweki at puko kono patai kamatang kamatay what ngayon saraw kom gatung kubro kapayata maur korusia ni maraw makalangan count Jesus mawiyat count at songkomor amen amen
Imen kakela ka cha child so long and kauno oipilmen kosaya yar perenin Christmas peren me loud Christ door samba a layer arail count so Wewehn come yongoi celebrate Christmas ma Christmas pil nansen worry atra attitude atra meura atra mongyong ija song kaparenotra nan pepuri nan mas nan April so sampong yas chuyata megot at least child wauniki me Christ kotto pun sambawat pokamor patel imechay watakata ng puksarawi so kalangan ng so long and mass ako mebilwuki ita Christmas ren en sansal nan holiday wa simen kakela ka so long ke child so long chay may sapal child derenda happy holidays child nanjang enda Merry Christmas Merry dueja Merry anson paran okay anson paran ki Christ Mass kautagong Christ so nan sampung watch kay tega December yesak limao magchalong kolkolong ke child paran Christmas abrang koros niya child sapal maso Christmas ay ranen mamaok wegi suje ale babas juga pointak sagiskan megen menyangan ki tirin mamaok ranen kapunot ranen kansens word okay ran pokach pueke Christ katstor o katslong nanay more Christmas ka paranomia wewe so yay kapagap magchay korus ya solang jay bang kabaren o pueke toke Christ so lak sin kiskis parak yang Christ okay karata makomoy solang kisakis soja kisakiseo parak yang Christ singkisakis kame chay uyaseli tiak anaban tame chay lanlar a peren me audelanan ngene chay nang kapete chay ego san ren kauno puegi Christ agatene puti simen kakela kay ke chay so long enjoy melel kos kasi wamparang kauno pata korusyo kan me kin ye young Bible study ok chay kin ye pata pana payaw dapat panana sa kulmangkot masan enjoy peren ki Christmas to the maximum apan toke court okay challenge turki kaping berenan ngana child pepolen kauno muidong kauno ban rong me ka chene putiremi ore nansen borgo goto anson liksang mongo okay so moi week luo ache banga samodo January Madue umemeneu ki ang child ran what is a kwalu are yet to an ibutin Jesus Christ ina Mary mekisin nini yang Joseph irap saikin tra popodla e pamata tuwana katin liseyan apsang ren ngayon sarawi awarak Joseph niya o lalapa o pung o soja men katswediala mer mo naramasakan e ap lamata en muisang nerur arniya matamata wamet yet ton langen kauno man a parodo nana mayor o masani Joseph kison kadaudoken David keder pergi ale Miriam warak Powan nan kupura e ap kitang en sarawi e ban katinay tikiyata sapulima putakaman megabang kiyang mare Jesus bwe e ban katin kapitsang sapulima aramasakan nan teparelkan okay so mon count Jesus a ibutipon sambawat chunlango katete yang Joseph og jail koros magan wat puksarawi Jesus ko don kapit ki jail sanan te pachel kan Jesus ko don kapit ki jail sanan te pachel kan imakareta chay sa chugak udacha ko sayame o Jesus ko store pola o imawar okay chabanana uyame kot pueki e kotsto pola e yasata Amen.
ya ella sata so tu cha market me we ako koros ya selembay ningen me koskosaya okay anian sa me chay bang kasamo yodo aya potlong okay ningen person okay ime masani ki once and for all count Jesus touchstone we ata marketin magon te pachel ka pario ke samalaro es chana repeat apo ong di koros me bang kamelele okay raban makala te parel kan so point ko men okay ang kanagela chay wata ar me bukaj koros we are buen poita me kano masani yang soko poko buen lokita niya masani okay soko po buen lokita niya masani may pono pan liseyanda na itukiyata na putakaman merapan kamureki Emmanuel meweweki God kat retail God is with us okay God kat retail kat sang nan lang kat sto retail pun sampawat ar mapukat okay watakalarmo Joseph ar purta eap kapayata metron lang en kauno masani eap ala Mary podgita ar Joseph soto kapayata insenen popod ong Mary mona naitukiyata sapulma putako Joseph ar kiyang mare Jesus okay Joseph kiyang mare Jesus pokita tron lango kiyang Joseph ato okay kasampalin point kay may mensayer wasa ira saik popod liyo liseyanda nanarail culture ta nanarail chiak an sawoynanan kamasapwek okay kamasapwek pweki liseyanin kerepweki kamala okay nan oralap matu numawasang mongyongan Mary tuwana asa kamasapwek pau datra paik yang kuperangkot okay wasa iban focus on wasa lakap no kasaya mi gonong trap kita so wasa tami point may bilmen watong kitrail kasampalan karakter te audapan nor audapan an Joseph nor audapan an Mary nor masamasan kot pon Mary imakauno kupuro kita Mary en lisian kita sakol mayeras masamasan kot pon an Joseph amor puego saya wasa iol lalapak iol pung elemian Joseph a friend es chocolain dana na paliomet ai serpeno mo socha molta puen expose ten casaleta que so kauno liki puegi agaten rong lalapak pung okay check up what chai kon all manet moen workstan treno lempo mbe puegi es molta Esto cats with the alater, lopukera raeo, abo mang laliki, oi merla. Okay? Tun longo masaniang. Simin ka kela kay child. Back to kauno kan masan. Nan sapol machado raman kanam chicken mantacha. Brush the way to it manokela. Okay, depil men oraman meleli oraman chay metakan laro ireisala. Kauno ama santo nanoraman Ia le de puegi tame mi lole auramano couple bulong aleti mi men kakela kai kitel nan point no raman nan so wel riau an so tran so no raman so kompelpan mono mo pan merla mein got masantonia kasalinya tata tamakom mi lole tamakom so pai itakren kauno en kawewe tamao debil a chella kapakan debil main court mai me lak word banyang kula nana we ayang kauno songko kauno men fellowship kauno men communion kauno men e wong trial ngeke chel tipan even akot kito Jesus
pueng kat stong kamawi ki chela ari mure na chai pak magir ti bachai kan ki chai ka ke wongi chai ka ko sayang e chai anso koros orang koros okay kai tek chance on Christmas kai tek cha ran sarawi anso koros rang koros ngari imemen kakela ka kan ki trail emasani masani yanale meria warak so tame chose puya pue ora chatano masano kotin yora man alle me go san renkot okay oraman koros me iputremi chegin kap merla oraman chegak pepata oraman tuacha me coach me vision e lokaya vision vision ni white tuacha kendo yo me okay kap me kendo me imatawa me ngoy me matawa tap sawasa ko sa rengen sarawi okay kamarani yet man chay ko nong yan vision te biloraman chay merlan an lang reject chel klang klel mokit kan rong masan kan okay oraman mo abil vision te kodial kamarani kauno nganen coach ka kodial yang chal ta chalen buya ar chal ma ma chay plan intungi dio itawen kodial chay be ka ku ka pa nan lang reject okay Chega we din drive way chaga milar na neo events of life kodial okay riesa kewa masani e aapka chin naitikiyatar sapulma putakaman o kapankiyang mare cheeses puya pang capitation aramasakan nante parelkan so yi purpose and Jesus yi karapan Jesus mo ima kamu yung ngoy pan pakong ki Jesus magjaban hutang kon me Jesus kisan te patraka dan chaban pakpake may bang ko siya yung komangis Abraham amen kompakpake so komangis Moses amen kompakpake moin okay may bang ko siya komangis Jesus amen kompakpake amen Pagita, makomu muitong Christ amu meur kompangkon limbakan god. Kompangkon. Ima karita aramas meg socha muitong Christ aral mo ro maligi. Foolishness. Okay? Megot me mal. Koreang korent payo. Kakasaya amalong aramasaman. Mesuda muitong Christ amor. Aramasaman me muitong Christ amor. Awauniki epakapake. Chel korongeyernan kaudake na yo kasalaban limbak ay limbak makaunokak yurong maban sipala lokolokaya. Kosakosaya Lord I love you day pakong kami. Ye sapul machay paingkan. Git sapul machay paik. Akot story kisang tipachaykan a child puko paikyang. A child puko paikyang. Okay. Hallelujah. So Korea kasilun point may bilmen wato may pitwasang wato may pono panli seyanta naitugita puchakaman masanang kokot. Masanang kokot bibo mo na ray kato ka pa na Old Testament o New Testament. Patak muang Christ o murang Christ mo na tok pa na. Ray kato ka pa na kamelelen aray wata kokope so ko bay siya Daniel. Okay, ray lakan metiyang dor muang Christ ray ko saya mga Jesus apa ni budi. So imi ray la so so ray lakan mesuik rasualeta masanan kokot. Ray lakan me ronger ako koptaro ray kilang in real life ay budi te uyawi imer koledio kachanga ray poson. Okay, masanan kokop ichapil duwan ang sa bukat. Kokop me kokoto mo chay ka magchay panalete masanan kokop. Masanan kokop kapan register nan mong yung chay papan inline ang masanan kot. Okay, pan inline ang masanan kot tuwa cha masanan kot cha nakiyar sang nan senesis lil nan nang kotial or niya chay banking kaudak te ronga sang bon
social media bede okay ko iseli wrong masanang god sang ren so ko bakan mi cheba no so ki me masan wo kapulbul sang ren kauno aban in line no masanang god o aban totogong nan ngana cheka pweging in sarau kat lala cheban wrong masano cheban osa mai ko san ren kauno deso okay masan yon chelen the spirit chorus chelen kasawi che kakasawi meniame kosan ren kauno meniame kosanan mali na ramas Joseph Berta e kapayata mechon longan kauno masani okay e oramanda e kapayata so me ko tiyo me kom rapa ki kauno me pitkomi a komi a oramanda sapeng nantian ter masabuye masabuye ko magche masabuye tepar ndang kauno main kot kasale yang ya mayen wiyama ngai masanang kauno tamacha ischokana le ki di assurance to it kamelelpa tamacha bakbakite kamelelpan engkawit kichel monatel kak chesu jonok spend time on go chairman call talabo na okay chairman alle opinion in aramas mata aramas riaramas aman message out kingen sarawi udana ban akomuya out kingen sarau pokomu sapal absogon kiyong kom kawe tari kom sapunger pagita palilaw ta ban tintawi tame matawa kawit me kusan rengot karata maok chelenan le kawit ab chelen asa ba isaramas me chelel sang kawit bak toto peki tamche mi milale anok koita dorni chabung ro chega bunot ki menjona le di answer me pasabang matang che pandgi kola rengot chelta je itokren labo kolta bon telefon messenger abesonkan okay ok chegen proxang okay bak chegen purtaje chel yoraman me ari chelai baila sanjay sujo monji chelinta mango tayo mo tamakom kachin mama sani wasa okay masan me ban moment ngin sao cha pak ki komo me got me uwong komo yabe okay masan na ta kom akai te masan na ta kap ya oramanen ngin sao asama chel ewong ko so chei chat chai so aude king chai masan go titra oramanen satan palilaut na chai ban aude king chai masan got oraman me ko sang nan lang me ban palilaut okay karda chai bang boss chai bang beiti oraman wiawiak chai beiti wasao mang lalkinan kapete chai liti tak ren kauno katki to confirmation katki to ya we chai kakwe la bang kai buiti me got ka okay direction ka pok chai so tokal kele niya lepo o katabana le ta Christ so dame Joseph ya burda oi so cheka kudialme Joseph iol mauman pangko porangkot puksaraw ko sayo wasame lalapak epung pugiyak langer sa ucharan serapen man mapampo tikiyo paratar anamanangki instance woodki lamalame anki 100% and lamalameki ismaka wanti yang makalisayan kita okay mall apo mang lalkin ang kapete Nurur mi raban solar move on kapupod arya kauno intercept kauno katarotun lango pueno raman okay so imi men kawit kung gitel ate sabul matel attitude sabul matel nong yong mong kauno kayo ka sambal chele pokata kauno titiang okrani gitel mon me kharas okay kita karan sangai may lipopot mang kauna nana chiang monai pot nay seri kan ay baba no kauna nana chiang okay makom single komito kauna okay awi ko sayang ke child me makin excuse ki child trin kapunot karapana child luet ko sense o poita pokita kauna mo en mi seli nambal mawape Aku mengkakele ke chali Wewehn Krismas kai puya terei
Okay, kay puyetere. Jaban suno ka jaban ke menia ran te vila ka kamay ke menia sampong. Check kamela la me Jesus kasto. You buti. Okay, so buti pueta en puenta te bachail ka. Arya okay ginda ay siya na kasamoyang inanay mo ra puenta te pegan. Makom sipaw yang mo kitinip sabal. Kom kokon, kom siya na kamay, kom kon inside. Makom yarmas tepan. Okay, chay korus yak chay ko kair tak kokon wa mimre chay. Lau ko chay supe lak chay. Baki yang kotlon lali. Kauniota, makongya, ibani tawin komi. Okay, relationship ay buti. Tuwa Christ buti na nong yung ori. Aban miya kachibana chay Christmas. Aban miya Wewehn. Okay, I celebrate Christmas as pala Singapore kan. As pala Singkraka. As pala Sinmoni. A tauli material thing. Okay, and nganan court iputi trial. Alright, last in line. Abale Mary o pot kita. Ale Mary o pot kita. Tuanga kapal. Ronga sang kauno. Ay uya kak. Okay, kareda trua more inome kauno uya yang Abraham. Okay, uya yang kaya ke Abraham up namar ke David. Uya yang namar ke David me katau takam pan mimi pon throne of God forever. Okay, ya inawa kodo true Joseph. Punang wasang wata Joseph katodokan David. Joseph katodokan David. Count Jesus ipsang ren Joseph. Niyaramas. Okay? Uyaramas ala ipsang ren Joseph. So buekia Paula. Yesata. Seated. Okay? Katin momod. Sasa kayang pumpiyak. Momod ni Palamaunang court sam. Forever. Forever ugi orain. Orain abang kot sang mo kot tala kamuyongoy up orain. Okay, so you know kauno uyayang not market David. A kodong child through Joseph. Sang ni agachin. Bod kita Mary o kaibu di Jesus. Jesus kalaway di samba. So Jesus katawodokan David, Mimi, on the throne. Hallelujah. Ari Joseph, sojo kapayata insenen popod, on Mary, mona naitikiata, sapulima puchako. Okay? Chay me popod kan chay lasa, chay popod kan liseyan, chay bigin wiyainang popod abe, makao mangi. Kauno yurong oto pon samba ismaban liki karataiman kakela kai gitrail Joseph araki yang mara Jesus men kakela kai gitrail aman manaken men oi men duela lab oi men Jebang kuwata puksarawi armas koros Palilaw to naramas makauno to tong refail ng buksarawi. Aparel character arel more. Esikala ni aray kasalayang coach me. Relimbakong, reposon, rebaik, ramakalagal metuwaja Joseph. Mechay watakakarita. Kauno men to tong kiaramas. Apchelanane mangi mes chuban to tong kiaramas me. Mesoja count the cost of following Christ. Mesoja plata may dawin Christ apoy loud. Okay? Yamu mo na apoy loud. Cheban rosang ke child deep. Cheban rosang ke child peren kan me chelan la romen yang. Masa chay can celebrate Christmas ni wal turor. Rampukat makom yung oyip sabal just chukonong. Cheban celebrate sana mong yung insak niya cha. Makalagalo perenki. Apirmen kuwimen. Men kasakawi gitao salial. Men wiwiya silip peren malin sampakan me ban imsakla
lusang komor. Okay, kom kacun wewe kita mi song ko saya. Wi kasalapan aja kasamo Christ. Nan sampong Krismas. Wat mata wama ngai tigil mata wala ya tu wama strip sapal. Krismas poni bangken mama po strip jarkia Krismas. Awi bangken perperen mal po ilama ma Krismas wat ki. Anson party o saliel kasaliel. Okay. So par koros ban repeat songan style in more go melai bang kola ya. Ran pogach puegia chay wewe here imen ko saya Merry Christmas. Koti me mau kot pakong komo kot pakong ya. Kauno raparapaki aramas memba nosa recognize wauniki wewe ki mi taweng kauno wat ki set apart set aside to which ta yayi ana patel yayi kaparan patel yayi kotro yayi kuprang kot so om me pit kichel jeban suik tama kauno ime jeban pokata jeban men kauno ligi kichel to which agatin ligi Joseph agatin ligi Mary ra special couple mon kauno likira ge kauno kak liki komu kak liki ngoi na kejaban wauniki ya karaban Christmas eko tom pola suggest chaka celebrate Christmas ne poi chigenda sambong eo arin ni tipso pizza bawet such ya ayang ogot me bit kuprangot. Okay, sabun macam celebration in Christmas so katapa so karapa makrai sejabane piti retail o kaun ketail ta. Okay, all right. So iban utier wasa iban low o kalangan ki yang kaun sapul mamasa nong ketail. O mai si o coach kaun labalap kalangan en kami. Kapanga marami sarau kalangan kaping ki yang kamu sapul mamulimpa. Pongki charmas korusia kamelele mo kam katumpu kila tun sampapon. Ye kapakap me korusia kan sotele pilipil lokaya temenia we menia sa isa ramas chonchol potropot sotele pilipil sapul mamu kapagapag. Armas koros pon sampawat pan rong masanen komor. Mekilele miminiat celebrate Christmas. Up makes you walk out my celebration wa pitcha tipsa wa such a Semen celebrate niat panasa makom kachlon lala do kaun kichatai kapakap kis ngokan. Mesucho wewe kita mi song ko sayang en sarawi sayra rail mor. Maraban wewe ki marabani nangi raban wat puk sarawi rabani nangi menasola. Kalangan ki yang kamu pompomot kapayen kaunon tiata ponarmas korusia. Nanat suutarakan kom katin lalapot kom katin kanangama eu ran sa keng kasamoto o pil kaira la katipin kalanganen coach sa asias ngaklalan so pan loloto kalangan watch pan sola armas pan chang sili raprapaga raspantiar yai kapakapo lord sapol momasanen kapulupul ni manamanen nganami wen kai buite ko promi nan morin sapol momayarmas sa kabriyang komiyat kapeng at kasapa kalangan ng come count Jesus. Mawiyat kaunat sang kamo. Amen.